салом дӯстони гиромӣ, алоқамандону ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳама каса хуш омадед ба дарси навбатӣ. Дарси 26 аст аз силсила дарсҳои туркӣ дар 99 рӯз. Дар дарси 25 касоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд, ин матнро гирифта будем ва тарҷума кардем. хуб дӯстони гиромӣ, маъзарат ки як калимаро фаромӯш кардем тарҷума кунем. Нешелӣ, нешели. Комик гуфта шӯх хандаоварро мегӯянд ва нешелӣ гуфта шод, шодмон, хушҳол. Шод, шодмон, хушҳол. Яъне мегӯяд баъзе вақт вай мегӯям ки шӯх аст, шӯхӣ мекунад ва хушҳолу шодмон аст. хуб имрӯз бошад дарси 26 ҳамон матнро дар инҷа бигӯям ки як чанд савол меорад ки мову шумо аз он матн чӣ фаҳмидем. яъне хуб мешад ки ин саволҳоро дар дарси гузашта мегирифтем, лекин мутаассифона вақт ки даст надод, яъне дигар дар ҳудуди он 10 дақиқа бигем дарёб накардем ки инҳоро бихонем. Ашаҳрдаки суолларо метни гӯред ҷавоблаяназ. мегӯяд ки саволҳои зеринро мувофиқи матн ҷавоб бигардонед. ҳалокун меслеи недир, яъне ҳалок чӣ вазифа дошт, чӣ мансаб дошт, чӣ кор мекард, масалан чӣ кор мекард. Пас хуб шумо ҳам ҷавоб бигардонед. Масалан чӣ буд? Театру оюнҷу. Театру оюнҷусу буд. Театру оюнҷусу. Оюнҷу гуфтам бозингар, театру оюнҷусу яъне ҳунарпешаи театр. Театро оюнҷусу. Бале, дуруста. Театру оюнҷусу буд. ҳалок кач яшандадир. яъне мегӯяд ҳалок чанд сола буд. ҳалок яъне 20 сола буд. 23 сола буд, маъзарат. 23 яшында. 23 яшында. 23 яшында. хуб я дир шамонем. Дир масалан. Дир яъне аст мешавад, яъне 23 сола аст. ҳалокун бою ва килосу наслдир. яъне мегӯяд ки қадди ҳалок чанд буд. Ки дар хотир дорад ки қадди ҳалок чанд буд? Қадди ҳалок узун бойлу буд, яъне қадбаланд буд. Узун бойлу. Узун бойлу буд, қадбаланд буд. узун бойлу. Килосу наслдир. Килосу яъне ба фикрам ки заиф буд, хароб буд. Ве заифтир. Ве заифтир. хуб узун бойлу. хуб узун бойлу ве заифтир. Ве заифтир. узун бойлу ве заифтир. яъне қадбаланд ва хароб буд. ҳалокун гӯзлари нерангтир. яъне мегӯяд чашмони ҳалок чӣ ранга буданд, яъне рангшон чӣ хеле буд. яъне агар фаромӯш накарда бошем, қаҳварангӣ буда. Каҳверангӣ буд чашмонаш. ҳалокун саҳнеде насл бир олуёр. яъне мегӯяд ки ҳалок дар саҳна чӣ гуна шахс мебошад масалан. хуб ин ҷавоби дароз аст, чунки дар саҳна баъзе вақт фарбеҳ аст, баъзе вақт кал аст, баъзе вақт шод аст, баъзе вақт ғамгин аст, баъзе вақт масалан ки мӯи сараш дароз аст, баъзе вақт мӯи сараш кӯтоҳ аст. Чӣ гуне ки ҳунарпешаҳо дар театр яъне нақш меофаранд. баъзе вақт нигоҳ кунем риш доранд, баъзе вақт нигоҳ кунем мӯи сари дароз доранд, баъзе вақт каланд, баъзе вақт айнак доранд, баъзе вақт надоранд. яъне дар ҳунарпешаҳо дар театр ҳамеша ҳолатшон фарқ мекунад. хуб инҷа ашаҳрдаки калималари ҳанги исмлерде кулланилар. мегӯяд ки калимаҳои зеринро дар кадом исмҳо ба кор бурда мешавад. ишоратланиз яъне ишора кунед. масалан бой яъне қад мешавад, кило ё ҳамон вазн мешавад. Тенренги яъне ранги башара ё пӯст мешавад.
saç موی میشود göz چشم. مثلا uzun. خب یک 5 دقیقه وقت داریم، اگر دریافت کردیم همش میگیم، نکردیم از درس دیگه. uzun یعنی قد بلند. uzun بلند در چی استفاده می شود؟ در boy یعنی قد. boy. ششمین در چی استفاده می شود؟ در وزن یعنی کیلو. ششمین گفته یعنی فربه. orta میانه در چی استفاده می شود؟ میانه مثلا قدم استفاده می شود، میگیم قد میانه دارد. خب saç موی میانه دارد یعنی نه دراز نه کوتاه. dalgalı در چی استفاده می شود؟ خب dalgalı یعنی موجناک یعنی مستقیم نیو، خیلی موجناک رو میگن dalgalı موجناک. خب موجناک در موه استفاده می شود یعنی موی سرش مثلا مستقیم نیست، راست نیست، یعنی تر چی میگن جنجاله میگن چی میگن، خیلی اما خانم ها خودشون بهتر میدونن. ضعیف خراب می شود، خراب در وزن استفاده می شود. خب سیاه در چی استفاده می شود؟ سیاه می شود در مثلا چشم استفاده می شود، میگیم چشمانی سیاه دارد. سرشن در چی استفاده می شود؟ سرشن یعنی زردینه، یعنی یک آدم میگه خیلی آدم میگه زردینه در پوست استفاده می شود. خب یعنی بشره، رنگی پوست، رنگی بشره. yeşil یعنی سبز در چی استفاده می شود؟ در چشم مثلا استفاده می شود، چشمون سبز مثلا دارد. اسمر هم سیاه نیست، همون گندم رنگ میگن که آنم خیلی گندم رنگ در پوست استفاده می شود. خب در اینجا گندم رنگ. کسا یعنی کوتاه در قد استفاده می شود. کسا یعنی در قد، یعنی قدی کوتاه دارد. کمرال یعنی خرمایی رنگی قهوه رنگی مایل به قرمزی، یعنی قدر سرخ نیست، یک کم ترک سرخه. کمرال در مثلا چشمان نیز میتوانیم استفاده کنیم، یعنی چشمانی کم ترک سرخ داره مثلا، یا که در موی سر میشود استفاده کرد مثلا. خب باز در چی در خب پوست استفاده نمیکنیم. ماوی کبود میشود، کبود در چشم استفاده میکنیم، یعنی چشمانی کبود دارد میگیم. دوز گفته مستقیم راست رو میگن. دوز مثلا موی سر میشود استفاده کرد، ساچ یعنی موی سری مستقیم ملایم دارد. الا گفته اصلی یعنی رنگی اصلی در موی سر میشود استفاده کرد، یعنی رنگش رنگ اصلی یا که در چشم میتوانیم استفاده کرد. قهوه رنگی یعنی قهوه رنگی در موی سر مثلا در چشم میتوانیم استفاده کرد. کورجک گفته جنگیله یعنی همون موی جنگیله، یعنی به ترتیب مثلا هر جا هر خیل مثلا. این رو نیز در موی سر میتوانیم که استفاده کرد. خب این درس 26 بوده، تا اینجا آمدیم. خب از درس آینده باز دوام میتیم از دوام این درس. خب به همین درس امروزه بگیم به پایان میرسد. یک بار دیگه کلمه را ترجمه کنیم. uzun قد بلند، ششمن فربه، orta میانه، dalgalı موجناک، ضعیف خراب، سیاه سرشون زردینه، yeşil سبز، esmer یعنی گندم رنگ، kısa کوتاه، kumral نه اونقدر سرخ یعنی مائل به سرخ یعنی خرما رنگی، mavi کبود، دوز مستقیم، الا یعنی اصلی، قهوه رنگی، کورجک چی میشد؟ جنگیله یعنی موی جنگیله. خب در همین جا درسی امروزه به پایان میرسد. امروز درسی 26 از سلسله درس های ترکی در 99 روز. دوستانی که مهمان هستند ویدیوهای ما را بار اول میبینند، لطفاً ابونه شدن را فراموش نسازند و اگر نوارها پسندشون باشند لطفاً همین لایک گذاشتن را فراموش نکنند. اگر پسندشون نباشد پس دیزلایک مونند. خب تا درس های نوبتی موفق و مؤید سربلند باشین. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.